بێگومان پشتی باژارê Mosulê dihête rizgarkirin, plan û nexşên taze hatîne danan ji bo wê çendê careka dî çi karesat li Mosulê û derdorên wê rûyne den. Ji ber vê çendê roşenbîr û siyasetmedarên evê deverê ray û boçûnên cuda cuda hene. Bo wê çendê ku Mosul bi giştî bihête parastin piştî dihête rizgarkirin. اللي وصل إلى العراق جمرة قوت أو قشت عراقي من قوتي قر أو بري صالة 2003 با نا از بخواه ناخوازم پارزگاه نینوا پرچه ببه لیبلی روشا امکتنی او روشا هیه و زوره گو بی گوهرتن باشترین تشت گو او بی پرچه کرن جبو پاراستنا کم نتوین لوی دوری ما في مروفة وحقوق خلقي وندابوي بالوي وقتي بيشتي 2003 براسي وقت شنقال مدفي داخواسنا خلقي شنقال چه ازدينا وچه بسلمانن وچه عربن مدفي اف داخواسنا وان افجي ببي بارزگه كي ووق داخواسنا وان اف بارزگه ببي السر هريما كردستاني دا ما في وان وحقوقي وان وندانا بيت عبدالکریم گیلانی روشکار سروک انجمن پارێزgehan نینوا تایبەت بۆ دەنگی ئەمریکا دەبێژیت gelek pêşinyar bû civatan neynewa hatine berezkirin. Bo wê çendê Teleffer û Şengal û deşta Mosul her yek ji wan bibîte parêzgeheka cuda. gelek pişniyar û muqterahat hatin bo encûmenê parêzgeha neynewa ku mîsel bibite sê parêzgeh. Parêzgehek li Sincarê, li Şingalê û parêzgehek li Sehel Neynewa dibêjne û parêzgehek li Teleffer. Çunku gelek ev xelkane ew li vê mentiqe gelek nexweşî dîtîne li demê Daeş hatî hetanoka û gelek li we hatîne kuştin û gelek li we aware bûyne û gelek tedhiyat dayne û yani ew tiştê yani besît ew ê em teqdîm bikeyn bi we ew em bikeyne sê mihafeza. Dê hête zanîn ku li rêkefî dehî meha şeşa sala 2014 da Mosul ketiye bindestê çekdarên dewleta İslamî ve û heta niha. Belê layenên emnî û hikûmî wê kar li ser Mosul dikin ku piştî dihête rizgarkirin çicore plan bihêne dariştin da ku karesatên wekî Şengalê dubare nebine ve. Kawa Umer dengê Emerîka, deşta Mosul.